Tebe bana ba kgoši ngwana na matalane mokgatla ke Sepedi challenge le gore o tsa Limpopo go fitla mo kae ke na le monna ga isumo kwena mang nna keletso ke keletso mo godimo ga hlogo ntwe re bitsang phatla all right ka mo re go bitsang ka mo ke selemo ka mo fasa se le go bitsang a betse go na le tshika engwe se kopanya loto le letheka re bitsang a ke tsebe a betse all right wa o tswa Mopani district o tseba village e kwa Mopani district wa okay re gopela sema ka monna ke nkulela teng ba ra gore monna ke tseba sefo o ka se ra gore monna must bottle up things o dumelana le yone ke a gana o reng monna go bolela men speak out matalane isha banna phitima bolela la dula fase ka fase ga mollo bolela wa tsa sama fahleng before le tlo te henga ra tseba le depression le di stress motho a lena ke matalane magadi monna ra go leboga okay re gopela word of the day ka Sepedi Gere word of the day ka Sepedi go gore ya se go thabishago jira se se go thabishago bana ba kgoši go tswa go nna matalane mokgatla ke a le leboga tata e ra gore ke shalang shala gaos